بله وقتشته گوت شته کانالک کردی که عرب جبو کردا وکن براستی تشته کی گلک بنرخ تشته کی گلک پیروزه او خودیه ویک اف تلویزیونا چکری وقت تلویزیونک بیتن مروانتی پلان و پروگرامی خو پیش کشده که پروژه وی گلکی باشن دبینه قدر و قیمت مروانتی انسانیتی و همو خلقات زانه جو برزاتی جو روجلاتا ناویره دشکی وصا لازمه او کسی قدر و قیمت و yani kada mirova bizanı be, ev kesi hak bide jiyana her kesi, her millet ve her insaniyeti ya xop bilindi. Ez piroz dikim, xwediye ve televizyoneci ki be ejwan geleki spas dikim rastî weke hunermendekî Kurd şivanperwer. Ez gelekî spasiya wan dikim ku ew camêr baş û berfireh fikirîn belku Orient taybetî li ser hemû karesat û çîrok û metelok û meselok û çand û huner û tiştê li dünyayê derbas dibe disekine em dibînin em dilxweşî lê mêze dikin lê mixabin erebiyê belku Kurd ji bo perçebûna Kurdistanê Kurdê li Sûriyê û Iraqê erebî dizanin erê gelek ji wan nizanin jî belem ye İranê û Türkiye Kurdistana Türkiye gelekî mezin yani 30 milyon Kurd heye mixabin erebî boy fehm nake zehmet ji wan re li Orient binêrin nav û dengê Orient heyî geleke belem heger li gel vê televizyonê kanala Kurdî jî veke Kurdî jî gelekî spas bikin û memnûn bibin tiştê ku Orient dike yani heger 100 milyon 105 milyon Arab guhdarî dikin ew ê 5 milyon Kurd jî bi ser kevin wê guhdarî bikin û kêfa wan ê were